Добрый день всем и привет большой из Инари. Tämä on aivan mahtavaa ja ainutlaatuista nähdä teidät tällä tavalla videoruudulta täältä meidän luokasta. Это просто замечательно видеть вас всех вот из нашего маленького класса, столько много людей одновременно. Me suomalais-ukrainalaiset kansat, me elämme niin hajallaan toisistamme ja tämä uusi teknologia tuo mahdollisuuden nyt tavata vaikka joka kuukausi. Мы, финно-угорские народы, далеко живем на больших расстояниях друг от друга, и вот сейчас появилась такая возможность встречаться хоть каждый месяц. Meillä on Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa pitkät perinteet virtuaaliopetuksen suhteen, joka laajenee ja laajenee, eli nämä nykyaikainen teknologia on tuonut kielen opetuksen lähelle ihmisiä aivan sama, missä ihmiset asuu, että opettaja pääsee lähelle ihmisiя. И, к счастью, современная техника дает возможность организовывать обучение дистанционное, у нас называется оно виртуальное обучение, например, языкам. То есть преподаватель может находиться близко от студентов, от своих учеников, хотя как бы физически находится далеко от него. Ja me saamelaiset asumme 4 maassa. Se näkyy. Ja tämä tekniikka on tuonut mahdolliseksi, että me pystymme yhdestä paikasta opettamaan sekä Ruotsin, Norjaan, Suomeen että Venäjälle saamen kieltä. Ja se helpottaa ja tämä on mullistavaa. Сами живут на территории 4 стран, Швеции, Норвегии, Финляндии и России. И у нас появилась возможность обучать, предоставлять обучение саамскому языку вот на всех территориях этих, где проживают саами. Ja me haluamme onnitella Komin tasavaltaa